Gabon gazte gente, zer moduz, gaur egun arraroa, edukiko dugu. Bueno, presentatzen dizuet, hemen, Warlander. Vale, soinua ja ondoaket, vale? Bi partia egin dut. Ja gauza pixka txugunduta eta itxura polita dauka. Jolastu bihu behin, zuek ikusteko ja pleno rendimiento soinuakin eta zelako ondo dagoen, ¿vale? Eman viaja directamente, ¿vale? Vale, lehenengo hauzia da dia bi ejército, sin más, ¿vale? Lau bost eskuadra dia, usto, lau bost eskuadra. Lehenengo bilatzen dago, zuk erabaki zeinke zuk daukasun pertsonai ezberdinak, ¿vale? Zeinke irun, nik iru ezberdin dauzkat printzipio soin. Dago hau dala sendatzen da bena, erola, bebai da fuertea bebai, dauka hau da mago bat, vale? Eta gero gerlaria, betikua, vale? Bakoitza dauka bi arma moduan, vale? Nik mago hartu biadet, vale? Lehen erabilidet eta ondo urten jaten, vale? Vale, hau da preparatzen, vale? Ondi oskasatu. Bai, ikuste zu, bai? Gero daukat beste magia bat. Pumba, bai? Eta hau batalla baten izan. Vale, hau da teleportatzeko pixka, eta aurrera, atzera, nik nahi duten lekura, vale? Bai? Eta gero beste bat ala B. Hau, teleporto bitxe dutzu beste leku batera, vale? Eta gero R. Zuk. Bai? R egiten da. Bai, vale? Hau, ni probatzeko jarri detoin. Nik aldatzen badet armaz, daukat Q-arekin itxen dut. Olako trampa bat, honek trampa badia. Eta honekin itxen dut. Bai? Hemen trampa bat, ni jartzen badet hemen trampa bat. Eta ematen bajatu ni zua, ez da iterreko dan. Ez da erretzen. Ondo, bez? Indau, pumba! Eta bi alduotza eskina batera, bai? Eta ni egon naike aldatzen. Bai, segun ze bihar deten nik, atake potenti galaz. Vale, oin dagona bilatzen da, partida bilatu, vale? Gero, ingeinke kainoiak hartu, montau. A ber, jendia aurkitzen da ben, bestela. Vale. Ba, lehen askara aurkitu dago, igual oin ez da ordu ona. Baina, bueno. Pero gauzia da, asedia oin bieula bestien gaztelua, vale? Oin ez, bilatzen dago. Nei segika baldin badago jartzen jatolako bat. Hone potentio.
Ineik gora. Teleporta gora, ez da inleiken teleporta gora. Ezin detailean. Ez da dit inleiken. A ver, Ontxe progo, Ez, gora ezin det. Gora ezin det. Gora ezin det. Vale. Ez joden eri, Eta irian inleike teleporta. Bai. Baina, ez da eta irian ero lurrian izan da. Error en la no se ha podido conectar. Comprobar la conexión. Bueno, jausida. Cago en la re. Sí. Este se os gertatu da zelen. Hor zeuan mago bat bueltaka. Vale, nik hau. Osein da hil. Se te resucito en sein que zombie se mueven. Vale. Bagoia, Bagoia. Gu defendatzen gaztelua. Jo. Nik ez neban nahi defendibu gaztelua, ni nahi neban asaltotara, jo. Bueno. Bestia, post, grupo, operaciones especiales, torreak hartzera juten dianak, defendatzera gaztelua, dare, bi defendatzeko gaztelua. Defensa del castillo, gu gaztelua defendu bide. Vale, orduan. Gu asko ez gaibili bihar. Gu hasi biga montatzen gauzak eta olakoak. Aquí jarri duten. Protege el núcleo durante 3 minutos, protege el núcleo durante 6 eta protege el núcleo durante 10. Vale. Mago hartuko dugu. Se defendatzeko. Vale. 20 segundu eta hasitzen ga. Lehen soinuekin problema bat eukidet. Nvidia broadcast horrekin. Seitzen dut soinua kendu. Vale? Ambientala. Venga. Vale. Defensa prestatu ditugu. Vale, oso ondo. Y defensa C. Y defensa prestatu ditugu. Hauxe. Vale, torre bat jarri dabe, beste gorritxak bagare ja hor. Ostras, sí, apunta bien enviada eta gero ez da gehiago apunta hobeto. Joder, tú. Vale. Beste bat. Igual danakin eta gero reforza bingo ditugu.
Vale. Vale, venga, beste bat. Ondo. Hemen suponez ez diala onaino etorriko, baina, bueno, beti da ondo. Fiskatxo bat eukitzia. Vale. Dauko, lehengo, ez, faltajat batan. Faltajat bat, hemen bi falta. Daukat bat erdian, dala. Ostras, han asediokuak han inbiokoet. Estai datoste, nundi datoz, estai nundi datozte. Handi datoz, gertu dare, detik. Baina, bueno, aquí. Vale. Hemen beste bat dago. Vale, hau ez dut reforzauko. Tamen berreforzau ingoet. Vale, oin salto ingo dut. Eta jungo gabera. Ze handik ikusi dut bat atostela. Eta suposatzen dut handik eukiko debela bebai. Vale, 3 minutu eukideo. Era, zoazen gora. Amen. Claro, hau apurtu inleik eskailerak eta bebai, Hala, kakamo kordo hi. Hostixeak hi. Kauen dio. Boa, erditxik. Erditxik datorste, esto da asedio batekin. Vale. Bainoia, hostixe. Eta nundaren ere taldekuak. Dare, atia joka. Y lindo este. Va a tomate kill dago ikua, es que. Venga. Nun nahi deta agertu. Amen. Gazteluan. Es que sartu dira barruraino. ¡Hala! Berriz barrura. Tope. La tía que se desindía reconstruido, ala. Guazen, rekonstruitzera. Gauzak. Amendik. Handago.
Estamos, berriz. Bai, espada behin ezek zaintzen hori. Azkenien bota ingo da, Ba, oso ondo. Baldin badago inobe hemen. Hau reforzaukot. Eske atagatzen badare hemen eta inobe ez da etortzen. Lagunduko gau baten bateko. Ez da nundare guriak. A ber. Guriak nundare, amen. Eta gure gestelioa esedi hauta. Ala, tía, toma por culo. Es que... Ni ez da hit. Zetan gabizen. Oazen haber beste bat montatzen dugu. Haber lagatze euskue. Eta ez da un tipo txoro batan txorradak egiten. Hemen gue.
Vale, blindaua. Vale, blindaua ya inda. Vale, nere alde hau badago ya. Vale, vale, venga. Auko. Una virtud. Aparece un robot, robota, no una virtud de robota. Artu robotori, meneres. Vale, blindaua. Blindaua dago. Hemengo kainoia ez dago prestatuta, bez. Joder. Hola, se la ha defendido yo. Poste egon biako ginen, abe. Prest. Vale, kainoia. A ver, gehiago. Amen. Venga. Reforzado. Bai, venga. Aldouta. Gora bihotzak. Vale, enzi defendatzen gare, amar. Baina, ez dakit. Mierda, jauzinok. Mierda. Itxi hori. Osondo. Venga. Hauzia da armak eukitzia. Mierda. Dorri hartu da be. Dorri hartu de vela. Deja de hacer el bobo. Ez dakigu defendatzen gauza gero. Joe. Eta azkenean galdu inbiako dugu. Hostixeak. Ez dakigulako defendatzen. Joe. Irabazin dozkue. Urdinak irabazi du. Hala, urdinak irabazi du. Derrota. Bani alde bandan haindet. Gehiago ezin dut. Ostras, bai ez da morea. Grito de guerra. Escudo berria. Cristal de ahora. Vale. Aprendiz. Vale, seguido bingo de... Ballesta de caza. Ráfaga de viento. Amigo, lanza helada. Vale. Ordun. Vale, personaje. Magua. Vale, hemen dauko. Vale, hau neri. Hau, paso relámpago ez gustatzen.
cuervo. Esta flecha mágica. Dokatoin, lanza helada. Vale, va, segunda habilidad, en vez de bola de fuego, Harrico. Ah, es Indet. Paso relámpago que no. Eta zela kentzen dut, ba. Hauken duket. Ezin dut, benetan. Eta ordu? Eta zeitxilen bai eta oin, Lanza helada geixo duga, ala? Vale. Orduan bakarrik aldet jarri hemen fletxa magika lanza helada. Vale. Eta equipo. Sombrero. Broche. Ondio. Vale. Va principios. Ni paso de relámpago hori esto nahi. Eta hau. Trampa de viento. Paso relámpago esto nahi. Neixeu dut rayo bat. Eramen rayo eta bestia. Bola de fuegokin, ero este la lanza helada aquí. Vale. Oso ondo. Venga, beste bat ingo. Jugar. Guazen. Tin. Tía, la hostia, honek. Zerga joten. Hemen bajat pixkat. Ikusi, Hortxe. Ez jajo. Hau da pixat buguk, Hemen viajatzu pixkat kanpuan, No me ha molado, Pixkat kanpura atera bizu. A ver, guse ingo. Defendido ingo. Vale, batzuk ya inda defendido. Vale, gu asalto bi. Asalto hiro. En la fortaleza, atraviesa las defensas, destruye más del 50% del núcleo. Venga, va ya. Ah, paso relámpago dauka también. También, eso, menos. Vale.
Buah, chaval, ¿lo no he controlado o qué? Guay. Ve. Está el de Ticket Torre. Buah. Une bastante pros, Año ya nahi dut. Han dago bat ja montauta. Franco tirador. Zein kill 2, ez dakit baina. Badiatz. A ti apurtu dabe.
No. Hau galduta. Venga, venga. Ya es mucho, Cataclismori.
danak bera replegatzen. Juego en robota. Amar, bederatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, bi, bat. Gu galdu dugu. Kabo mundua. Txine galdu dugu. Gu. Bueno. 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 Probau deu, eta orain zuek erabaki. Ondo segi, eta ondo lo.